Narua kiri kuria mwana turiariria mantu jegie amiba kiri anaja ni ara mwana agwatagwa ni thina je na kugia thina cia kiu. Ndenda kwariria mantu jegie amweba ama amoebiasis. Ni arabu ije ana ibagwatawa ni amweba bakambiria kugia thina cia kiu. Kiu ituthwakina mantu ja maingi muno na amweba condition imwe kana ithina imwe iria tumaga na betu bakaraba kiuga woi mami kiu na nkenda kuga uju amweba inayumaga yumaga tukeji kunywa ruji rutichamuki tugetha twirije irio be barabara nau na kingena kyo gitureta era amweba ikwa contaminated ni irio bite fresh kana bika contaminated ni antu bena amweba jayu ruji rukamata muno rukoro ruingi rugaikia nara muurone na ndi kunywa ruji rutichamuki ruji rwa muurone rugaturetera thina ya amweba. Kwou ndingienda kuga uju na tamtu oba kumenya rira mwana we ena amweba na rinuntu mtu ena mwana ena thina ya kiu no kwetho ena into bibinge muno either amweba infection ya kiu no etho ena acid iri iguru no etho ena thina ya fungal kiu no etho ena H pylori na into bibionde utoba kumenya imbi mwana ena utinga thimiri antu baba inge muno nkona ba misuse kana gutumira ndawa cia amweba buthuku mwana uga kiu ndawa ya amweba athiri andu cijana arua rone ne kaire oigwa kiu ageta gachinjura ndawa ingi ya amweba. Please no mwana akayonda wachi amweba atithimiri na athimirwe no kutha mwana kute amweba enacio ende thane amweba enacio ndawa cia amweba irio ira mwana abatite gukundwa na anyua amweba ere gakiria na nkauga uju amweba ogeta laboratory ukathimira kithimi kia gutega amweba ukona daktari akwandikirite cyst of entamoeba histolytica ringi wito ne wandikiri trophozoite of entamoeba histolytica. Kwou cyst kinyoka eja na ndawa ferire awona ndawa ekiumba go penetrate na yuraga cyst ya igyo tumiona antu baba ingi betaba kwande na amweba inkuru ende na amweba ikonywe wandawa nkonywa ndawa maitaja 5 na ite kuthira. Please cyst inkarachi amweba iugatindanira acho inyao ni thai no tenkugwa kiu ugambikia laboratory ndina system ende raiga komoka irio kona waandikiri trophozoite of entamoeba histolytica. Ko please tutirita amweba rira chia komoka rira tora twina trophozoite irio ona chia tritwa chete ikathira no gakarabwega no kona thiri kiugiaku. Kwou no ntugitaro the twita twirija in form of cyst by the amweba igitonya ndene yetu tureja iri in form of cyst eta kinya kiu ikinya gita fulani igakomoka irio na rita wa trophozoite na ndi tutirita amweba rira ikomoki rira ikinyetera kwa trophozoite indi cyst ugakara witirita mwana cyst ugeta kaide ukathugani ndawa itira strong omwengi ukethera omwere ndawa cia amweba utiche utimwete no kuga amweba itithira no amweba itutirite riria cia komoka in form of trophozoite na riu ukona cia kiria na mwana waku akona thiri kiu na ndi ndariri cia amweba nacio ikurumango ikiu mwana rimwe kwira arigo jaka kumuta mto ikiu ikuremwa kurea pangi bakataika pangi bakagia loose stool aketho akianja na bangi uketha mwana akiwe nkurumo ikamutwe ringi ukona aria wiki mwiri ni untu bakwitha no ethero ena amweba. Kwou icho ndariri cia amweba na amweba nacio tukanywa ndawa mwana atithimiri na tuga mwana akanywa ndawa riria amweba nkaraira cia komoka chauma kuma cyst cia trophozoite na riu tuketho atwina tueja na betu ndawa nyingi unnecessary